Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Hadin ke jing bamdu ke wei ke skul ke bala rimba kanong ba Shillong ke Khasi Jantia Presbyterian Girls Higher Secondary School ha ke step jong ke sengi ublei ha ke ba kala dulut ya barok ke jing don kam jong ke skul ha ke jing keran bat kilat pathai khubor menta ke sengi ningkong nakaliang uwe unong hikai bala senior bah jong ke KGP Girls Higher Secondary School uba babu kular khong jiram ulaong bahaduk menta ki khna skul barok ki basa hostel lapha shwa ha kishnong Nei ki jakasa ajong ki shipor namar ke jing pluk kamdei ke bakhandian bat ke bala julor nadu ke kelas 6 hadu kelas 10. Shushu ulaong bana kaliang kinu hikai kelas ngok hia palat khamtam ye ki khana skul kumno bakin le henry menta shipor kin pensange shwai ke jing hikai ki khana skul bat ula kerpat ru ye ki khana bakin ya sha shipor bat kinu hikai kin ye le kloi kat bala banwat ye kilat kelenti kumno kin penlong kloi ye ke jing hikai. Thì ta không lấy sự vốn người ta dùng phim thì press và thì media thì cũng muốn nói cái và lại cái hàng này lại nhiều năm thì ngành phân bao cũng sung sĩ đây là một sự kinh điển đây là sung sĩ sung mong và anh ấy dùng school và nhìn cái hàng này là độ một step hạt độ dân miệt là long cùng cái riêng là giống là số độ Nami kelas ingresan lempoi perkat. Si nakaliang jong ngi ginong hikai nak school ki parents bat iwai piwai ni penpau ke jing sungsi ni penpau jing ketang se ni penpau ro ke jing du ke bakrau ntang nam ta ka school ndai nam ta ka lawe jong ki thna ru jong kan ni ke ai jong school jong ni thì chúng ta nghe cả đào từ ngàn năm lạ rồi bạn ông Rai I mening sisngi wat uskida wat kini ki basa ang niru kila ong ba anda kila kendit tia omba ABGA kading ha la klan ti kajian kan nu kadang ni kata ngimpak la man batai sai ni kepat yang di nu di badon di jintip kila man ai jintip yang ni nei hadu menta nimna ban ong na kan nu kadang ba perlu ani ka ing kan ni ka jing school ni Kumpa kalong menta pin lek kumai kena school kena ST swana pin si kumalong menta I principal ila declare la suspend dai ba declare sti I suspend menta di kelas for the time being ma menta spon naman ba abi ma plu kan ni ying dok kai kamlong man nong kelas hanglong nong kelas tendai kum ginong kai kum ke school we are very much concerned ni la sun chia falan khamtam yi di kena school la ni di jeng pulih jeng kena school. Di nakaliang jeng ke school kalau akot terki mentah kesini Shivaji mengin long ke staff meeting. Nakaliang amani jeng ti mentah kadang long kidang yekren. Ban nakaliang jeng ni ginong hikai staff ada gini yekren sibit. Kumno bengina mentah ka bawe jeng di kena pulih. Ban an ong yepi nama ba kum ginong hikai ni sngukia. Oh ni sngo vi al consent ya ka fusion ki ni nom la ban ong ba kin du chna for the long term vut hi kan ni ngin fan ang ve san ni begini ki lat kin ti nang ba ngin na ban penong kloi ya ka ai ya ka kelas ti la da long kepala ngin persang ban manage ban penong kini building mo gi yeng mau ti bagas ka ai ka tamra kelas ka don saneng ka don support ngin persang ka bala for the time being nang bagi kena bindu school bala kumunu adin stayo ai ngin pendek kin ai lat swa ngi ngin pendek nang sadong AGA pada di nang ta kan da muslim ngin persang hikat bala ban penong school biang kenang magin numdu kena ini api ri kena school ni api ri ni pagi parents ikadian bat kumju ru giwai like minded mo people la ni padba ba in belem ya kan ni kendiam ya kan ni jinjia jungi ha ka ba nakalian jongiru vot minum muslim in perkat hi kan ni mo fanyang we samin nang bagi numdu bala pitna kumpa kat noteli ki kamera ki bala dep ing ki kumalong menta ki badu kalong nadu class 6 idon a lani ki bun balaya section nadu 6 7 8 9 10 kini baro kala abam du kading ti gini di primary hang ni ki school primary gini la ka jong building gini kim kata ai Iti sekegi higher secondary ru mut itu gi jing mau
kading kam kita di kita school step dulu katu galak poin nak fire bikin di kading kam kita di hendai ke bagabam kalau nadu di kamera kelas 6 hadu kelas 10 lai section ke ke kelas kini kelas adu Kemudian dia kena hostel mau pi lek mau tak. kena hostel ke malong mentah namanya lah suspend lagi kelas for the time being kalau malong si sausing samsing kalau malong stayau kat bakalong di babun ni pa kemud lada malong school bang suspend de ibun gila one pick up mo gila one yalam no sisnong but minsa announce min sebenarnya in due course of time hakapor babiang la kalong Monday na Tuesday min tenong min sepentip min asim gin nomor phone di babiang mentayung ki nang ba la long school kin sawan biang kin dai man septin kin dai man panik nama walai in persang hikat wala ban long ban take care ya ka jing ya ka future yang dikena kata kadai jing sengau yang ni kinong hikai kinom ailat bakin du palat dikena khamtam la ajan exam khamtam ya ba ka kurs min persang hikat wala kum kinong hikai patum school ba ngin take care jak je study yang dikena kam dei wasuk naman menin ka simlai menta kadai ka mandi ti ngin perkat king hakanu rukom lada ka simpo di alai tayo te ngin habla da ka dah kau nai, ni habla di ginut, kam dai kata ni su kena kami no hikai je. Dai lara kalong tang si license ni song si kam don ni ni begin van hi classroom, kena bagi kam long more effective jing sinto dah bagi van batai ko classroom. Kata ngi kin ve jing start jong ni naman minum ya ka future lagi ka jing puli jong kena và kin la nu kan nong la no bak hing ni pusang ban la kan ni ke bedan kam. Tak kasih tahu ke jong pi buat kalong bapin dia pekat sama pi pernah ikai. Nasihat nama bekat kan ni, mo. Ang nu kamra kelas kum nu ngin pendai kinu giban nama gila ing do ka kam dai fin ong tang sisnya sni. Apa hi ka pod wat ni kepat ni pa ki parents kaden yang kena bin sing tho kan ni. Ba semua lasya ngimla nama gila ing lot giban gime kum nu ngin pendai giban kum nu ngin pendai kime ki blackboard pat ke classroom hadin nang ta ngin sepenong biang ni ke kelas kat bangila. Ini maniat baik bala nang magin numdu usna kata kadai kijing sengau jong na ko munong ska Buka